This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Kalengkot video nak CCTV kamera jangka wega jaka Sumar ha Gazipur jangka Jela Uttar Pradesh kapadi bag Sonam Raghuvanshi ka yat let Tlot ha kapor bagi pulit Ïalam Checkup yaka. Kani kalengkot video nak katega CCTV kamera kapani bakadai ha kapor step live baje 10 minit. Kani ke Ïalam Checkup ki pulit yaka Sonam kadai Hadien bagi lalit chem bat kem yakan Najan ko wega Dhaba kabadan hasurak ba Varanasi Gazipur. Kat kumutrai Dhaba ulang baka Sonam kalawan pan phone na uha kapor kumba shibaje men stamp but phone yau hen men jongka ubala batha yau trai Dhaba ban phone ni kipulet kibulawan poi ha kapor architect AA ka Sonam kabakalakal la suban nong penyap yalau kurem u Raja Raghuvanshi la shem bakala ja rengai ringkat bat uhi nadu ka arpulai trek jemang araja arpusan ha ka jingwan kai honeymoon syakathan sora. Hadien bala lap ya ka met yap jong raja nariat arliang hajan ka ksaj weisau dong ha ka artre ujeliu araja arpusan lakmi lenti ban lap lang ya ka hakitegi benta pausi kamsem London setia bat mi pau ha Uttar Pradesh ha ka step jong ka khandai tre ujeliu araja arpusan. Nalor ka Sonam kipulet kila kem yo Akash Rajput khat khandai snam na Lalitpur Uttar Pradesh kat ban laingot kiwei pat bakentop yo Raj Singh Kushwaha arpu Waisnam Karta u Vishal Singh Chauhan arpu Arsnam Karta baru Anand Kurmi lakem na indoor. Yakini ki laingot bakem na indoor la Ïalam ban le medical check up haswa ban tian bishar yaki ba yakini ki sangot an tian bishar ru ha Shillong. Ka Sonam la kenno baka danjinga dai bot Raj Singh bat dai maki ki bala plan peniap yo Raja ha Meghalaya da ka bapha yo Akash Vishal bot Anand Shah Meghalaya ban peniap yo Raja. आपको कहना चाहिए राजा राजा क्या हुआ है कोई कहना चाहिए ये देख सकते हैं यहाँ पर जो आरोपी हैं इनको क्राइम ब्रांच कोर्ट पेश के लिए लेकर जा रही है और उसके बाद ही शिलांग रवाना किया जाएगा। तो ये तीनों जो आरोपी हैं फिलहाल में शिलांग और क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में इनको यहाँ चेकअप हो चुका है। उसके बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो लेकर रवाना हो गई है और अब कुछ ही देर में इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश होने के बाद जो शिलांग जो पुलिस है वो इनको सीधे मेघालय लेकर पहुंचेगी। तो ये जो आरोपी इसी गाड़ी में है Hadien pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.